dito na alamin. Oh. Teo, sangat ti kunukon. Teman ti karayanin. Hey, pintas, ti karayan. Teo, batang karayan. Uncle Isaak. Yos, baik ko ma di entradan. One down. Oh, Ikandang pa yan. ari. Nakita mo? Ay, biyag. As jaya, unexpected blessings. Kadayo kay Malin. Dati man dito barangay Unyonan. Oh, sino may ayaw kadeta nga view nay. Bantay, karayan, daga, angin. Bagik dito nga karayan. Tani na 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 na. Tulig maning. Ito, dati ti kuno ko na makungkunan eh. Ramang bato-bato. Mabandikip pain. Tama nalak ni udang. Ni? Udang. Nakala udang. Kita nyo kina-expert ko Ano ito? Kiwit. Ala. Woo! Bravo. Kiwit. Bakit ambot? Huy! Champion. Bali agawi dun. Si Dakon. Ang bayaw. Kabil mo na. Video mo yun na. Panay kabil. Kayo mat. Kipi. Nana. Sini. Kiwit. Ito yung net. Tada tapos net talo da ni. Gamata mo. Tani. Nakita mo di mak? Kipe. Wala yung subihan di udang. Digitada, boynya digitada nih. Tigat. Kang Amin. Kayo wag. Oho. Lay. Haha, ini nakatuwa ko gawin nyo. Lay, kita nyo. Iwat, udang. Hindi nga to. Digiti udang. Digiti udang. To. Haha. Hey. Mga kiwat. Sabi dyan eh. Ano? Birot. Kailangan na baka dyan pakikabilan. Magtupel lang. Ni magtupel. Sige. Tupel na tige naman. Dito. Alawan ka muna. Oh, udang. Tanan. Makasih? Zakle ya. Dapat aku kudu je. Birut. Patik. Dapat jenis kipi.
No. Nakul tiyan na ni. Igat na. Okay. Paglas. Natin na yung bag Igat dito pa yun sa doktor. Nay. Dadan. Tamang guys. Wah, daddy nito nih. Sayang pa eh. Agawit tayo. Hintay kitaan no. Adumala na ala tayo. Sa napuno mo. Dahil din eh. Hintay kitaan. Hey, dito na alamin. Oh. Adugayam nyo. Sa dukong ko na eh. Igat na. Separate tayo. Nik, wala. Separate tayo. Kiwat. Igat ko lang hindi. Pana. Solid maning. Okay. Okay, aduh, birot. Ito eh, tinaalat tayo eh. Oh, igat. At dapat birot. Tapos, ada pang jumping salad tayo. And then, dapat kipi. Kalo lang ako nung kundi, jay. Kita yung mag. Quality. Ha?